Vendedores do mercado Manleuana usa serviços estão mercado a controlar bemos ba facilidade público sira. Vendedor sira iha mercado Manleuana continua uso ba serviços estão mercado atu halo controlo ba bemos no facilidade público liu ba haris fatin sira hodi garante saúde pública no funcionamento hodia ba negociante no moça visitante sira iha fatinem. Agostinha Cardoso Amaral hanesa negociante HTT daudau ne haris fatin balun la funciona tamba falta bemos no falta controlo husi serviço gestão mercado. Vendedora nemos lamenta tamba antes ne equipa serviços gestão mercado recolhe ona contribuição dólar rua husi cada vendedor sira atu hadia haris fatin sira ne bela funciona mas beto hin loron la iha resultado. Ne sofrimento ia quando ba bemos haris fatin lilu haris fatin ne dalam rumah oh be tersumbat bemos la iha dalam rumah ita tama ba hansa haris fatin ne hansa ema quando fuam fraco ema la tama da tamba ema tama ba ne be rungurang ret haris fatin depois be aminha impacto mane tempo udah anu saraska dalam rumah banjir saat cik nene udar ita mah thank you fambot paciência o fambot ida ne mah ami asoro nasa haris fatin fundaras ne nia dia kela como dia dalam rumah nia dalam rumah ni dia maybe how senti buat ciran ini haris fatin ne maju menu saruke be nai ulun sira bele kontrol homos tamba los nai ulun sira mah bene lah ya tamba dalam rumah ita timur ne kebanyakan hatena na. Sorin Seluk Alda de Carvalho hanesan moça vendedora roupa obralan haktuir haris fatin iha mercado referido suficiente mai beda la barak liu falta bemos nebe mai la regularmente hodi dificulta vendedor sira atu usa hodi halo negocio. Haris fatin serne iha completo dalam rumah mak bela iha tempo red. Tempo ida be ansa stabil tempo ida be ansa dalam rumah kon la iha ladun tempo naru kida ansa bene kalau ansa quando ansa atumaran lorong inda rua ansa lorong nenek mai fali nenek lorong ana Fano infalicata problema falta bemos ne laos foi na acontece mas be iha tinam barak ne larangona negociante sira enfrenta problema ne no husu atu instituição relevante sira resolve mas be tohin lorong sidau kiha solução definitiva ba questão ne. Celina Lopes, Luciano Amaral, GMN.